Varpui Adventist Ministry mingin chipai kabuk vek chawni pathian in min ampui min veng hima hun tha le hun lom om min buat sai sak zel hi aro puya pathian hena lom thu ril zelang u voina kan thu pui tur mai che pakhat kum som le kum hi chung thipu tadam lo ti chanchin tha tir ko luka ziak bung riat na ami kha voina hian toy te in anon soidon ani pathian thui lo ngai thang u chanchin tha tir ko luka ziak bung riat chang somli le pariat tin ani chuan a hne na ka fanu irin na hi idam pui ni e thamuang takin kal to ro ati a pathian in thu kan zatan mal som ro se luka bung riat thuwa kan mu kha mei che thi put nan na nei kha han ngai tuaila anan na kha nan na tak turania sheom na lungai na ten atuam velani cancer na kan ti thayanga a in en kol na sa doctor te mithiam misang sangapana adam thei si lo anei zong zong a khoral to box si ti ngai na helowin beidon na ruama atwa thi nga kin a om me kani anuna khan dam thalhel na te nun chang na po anei to lowang anan na tor kha kum som pani chung sit ator to wangin a sheomati ema thi kha achang ngoi don ani ma se chuti lai chuan Isu Krista mi pui ho te ne na an local chu amhuwa chuta chuan chu Isu Krista chu damna ani ti ria in bei sei na thar ama khan a thin lunga alo nei le ta a dam thalhel na lo nei le ta nun thalhel na lo nei le ta a ta chia chuan a om na huna tang chuan lali Isu Krista chu vapanin chaw ngoi chungin na tak tuar chungin sheom na sa tak tuar chungin mi pui ne huai kara chuan lali Isu Krista chu avapanani ti chuan lali Isu Krista chu vapana apuan mor chau po dekila ti damin ka om nge yang ti rin na nung powerful tak mai anei awangin lali Isu Krista lam chu vapana ti chuan mi pui ne huai kara chuan Isu Krista puan mor chu va dekin chople chilin anan na zona khan ti damin alo om ta ni kan pathian ming fakin om ro se voina hian unau du tak chaw em tharau nun chaw em risel na chaklo em nun beidon na satakin min tlak buak po ani thei kha mei che ti put po kha lali Isu Krista damna ni ti rian avapanani chu wangin engdam lo na nge kan nei kan tak sa zo na emni kan tharau zo na po dam lo na kan nei ni thei chuta chuan lali Isu Krista hi pana lali Isu Krista chau hi damna ni ti hrechiang u kan dam lo na kan chak lo na a in ang lo theya Isu pan la he khovel nuna he khovel nom na te he khovela nula tlangwal hlim hlop reilo te han chena ral le mai tur chatuan nun na ti bo thei si tam tak om zuk le muam konga te khatiang zong phur chung khan voina hian lali Isu Krista pan turin ka som che ni lali Isu Krista hi pan la dam na nun le zual na dam thalhel na te nun nuam ti na te lo neyang he khovela chuan ho sang na te hi nun nom na po ani tho ma se ani tluan tling mi alo tin lar na te san na te po hi nom na ni ma se nom na tluan tling pakhat manom lo lali Isu Krista pana lali Isu Kristan kan ta na thatur le kan ta na engkim min buat sai sakachu lali Isu Krista hne na chona omani Isu a chau hi tidam the ni a kha mei che thi put kha herengin kan nan na te kan mang an na te kan dam lo na zong te lali Isu Kristan hen pan turin voina hian ka som du chawani lalpan thamuanin ampuin mal som zel chawro se amen